Ni buat ni. Dia tak ada minyak setitik. Hak yang ada yang Patah Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Ada kata bertindih. Bertindih, tak boleh pergi ke mung, kena bertindih. Amal kata kalau bertindih tak boleh belakang. Mung pun tak boleh, aku tak boleh. Laki tak boleh, aku tak boleh mung minum seorang. Bahasa apa lagu ni? Kalau bertindih tak sah ambil kedua. Kita pekat letak duit dalam bank antarabangsa ke apa semua sekali, kita percaya balik. Ni dah bertindih tak boleh duit. Mu seorang, mu ambil aku tak. Sedangkan bumi aku. Kalau Balok Kelantan, pusat tak ganggu. Kalau Batu Batan Kelantan, batu granit, batu berapa banyak batu Kelantan, pusat tak ganggu. Kalau mah lah perut bumi Kelantan, pusat tak ganggu. Maka kenapa petrol nak ganggu? Supaya ya. Dalam bumi Kelantan ada logam, ada emas, ada timong, ada beryl, berapa nama dia, panggil macam-macam perkara. Kita banyak lesen sekarang keluar lesen. Jadi kalau benda ni hak Kelantan, pusat apa ni petrol di Patah Kelantan, hak Kelantan apa yang nak ganggu? Kalau bertindih, tak sah kedua. Ini bila bertindih, amu ambil aku duduk. Perang apa? Kena tak sah undi lah pilih depan ni, apa payah lah. Biar tentu kita hidup sana senang, basah sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kama qad kafaitana fi madina fakfina fi hadirina wakfina fi mustaqbalina. Allahumma ja'alna mahbuban 'indaka mahiban 'inda an-nas hayyinan 'inda anfusina. Allahumma 'alaika biman zalamana, Allahumma 'alaika biman khanana, Allahumma 'alaika biman hataka hurmatana, Allahumma ruddaka idahum 'ala nuhurihim, Allahumma badil shamlahum wa farriq jam'ahum wa anzil 'alaihim ghadabaka wa sukhtak wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil 'ilmi wal mali wal 'izzi wal jah. Allah barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina wa barik lana fi ma razaqtana amwalina wa auladina wa 'ulumina wa dinina wa anfusina. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ya Allah, ya Tuhan kami tak satu hari nanti kami akan mati. Lepas pada mati kami akan hidup balik. Kami akan letak di semua manusia di seluruh dunia di padang mahsyar. Kami tidak kenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tak kenal kami. Kalau tidak kenal pertolonganmu, kami tak kenal Nabi Muhammad. Tolonglah ya Allah, tolong perkenal kami ke Nabi Muhammad dan tolong perkenal Muhammad pada kami. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.